Isaia capítulo 4, Mateus capítulo 8, foi o curso de uma casa, a mata vai
mercy, God of love. We come together this morning to worship you. We thank you for all your blessings, your kindness upon us. Thank you for helping us as our group of volunteers for our concession stand. Thank you for guiding and protecting as our last stand last night. Thank you for your blessings and your love that you bestow upon our families, our children, and our loved ones. Thank you, God, for helping us through this year, from the beginning to now, and we always remember your love and your kindness upon all of us. Thank you for your wisdom you bestow upon all of us, especially our children, as they through their schools and their programs. Le tua mātou tōna alofa, o le tua lelei, ma o le tua e whaamau na lo swapaki. O le tua mamau, o le tua kule au au mātou whaakai na tūnatu e rima i au whio e nei kai au. Wawa e koe mwoto mai o rāku soifua mo mātou wona i nei kai au whio. Rau mātou iai e nei mai asu sā. O le asu sā mo tōko e ate venu. Au mātou whakaukara, o le au te o sianuma. E le whamanakina o le whio mai, o le pepe fōu o le Christmas, o le mātou riku, o le mātou whaoro o Jesu. Whaafkaika mā, i o lawa moina ma whasoa swani, e a mātou fuafuana, o ngā ruenga whenai ma o tanaka ngā runua. Ka pēr fōi sa i lina, o la Eucharistia, i nā aso i no vai. Ka e kuikuia fōi o lāku soifua o lāku wōki. Ka e whamuia mai i māku ruma. Ka e soaswani fōi o whenga iai. Te kasi o tūnā i kāra mai, e o resi. Ia o te alfo ima, a whenga ima o mātou mai. O le mātou whenga maki, tu e whia o le rau. Nungo awa te wate le. Sa iei awa o koi ngā ofa i o mātou. Ka whkai i lau sa mātou longa, o au o mana. E whawhowinga ai o mātou ngā osi, le aso o mai aso. Awhkai le soifua tū. E whainga lui le soifua maroro o tō māma tina mātou. E mātou whukonu o le nei e kāresi. A pēr whainga o tūlena, o lau nkana ala. Ia moro atu. E kua whaafkai i roso sia mo ka māma i na whasoa mai, mātou kufika o whao ai o mongui, mātou whao mai ina, o wāre atu na ina o mātou ai, nei se lau kāresi. O le whasisirina o mātou whaafkai, Iesu, i roso e fuaofo e mai, e sa unia e tō mo, o e whamaka ina o mātou
Marco Maltino, lo suo
Everything that these people call conspiracy. Do not fear what they fear, and do not pray. The manako tuo nea sasa e whape. Fou walema. Conspiracy. Ule fou walema. Conspiracy po le fou wale. Rebellious. Leo se mea fou. Ao se mai ina na maka mwa. Te iai fou ma le ule. Oni fou ma tautia. Oni fou ma le ana. Tau problema se vai na tangata. Tau ma whai e whakoi na rima. Na tau problema se vai na tangata. Tau ma whai e whao ma tia whai. E soi fua nisna. Sa whai e tangata. Yuka na whai ma rō ma anu eske. E peo ai kupito. Do la tō manaki o le kuipui masini lea. E te tere a kuai i fō walema mai tau whamaka mai o Suria o Israel. Ao se fofuanga e le whina maro i ele. O tātou fwoi kāro le nekai. O le whaala wina lea o la nama Isaia, o le tua o e fitu, o le whaadima e kua i Isaia. Ia whailoa aku i asa, e tupo i. Lea le whako le oina o ina e o kāu. Tu whaatasi, a Suria o Israel. Ona uima o le awha lea maima, tau kupu lema a Suria o Israel, i le whako i le oina o ina. O le osu whaima ma tōku problema. A
Israel. O le a whatu ua luna e asuna. A le whatu luma le kua ia Isaia i a walo le whewhe o kanaka o luta. Aua le sabatu, aua le whaia mea o manatu o te mako. O le wāwanga o Isaia o te mako. Lea o a whea mamatua o le nekaya. A o le rio au, ia pa ia o ira ia koko. O ia lava a koko whewhea, o ia whoki tau te mātakana. O le wā au mo saita. Aua le whewhe i whōwalema. O le tau whamakau mai. A ia mātakau i le kua, ia popore o lāku wā, o lāku kūrama. This is the story of two armies, Syrian and Israel. They planned to depose King Ahaz of Judah and set their own man on the throne. Now, how Judah can prepare for Syrian and Israel invasion? Israel, Isaiah, comes in with the prophecy. The Lord Almighty is the one you are to regard as holy. He is the one you are to fear. Instead of fearing conspiracies and threats, fear God. Don't see yourself at the mercy of the boasting armies. You are in God's hand. Yeah, in our world today, the government, workplaces, even in churches and fellowships, there are always conspiracies. O le tere au whaugaru me au tau whaaleama le lau mai. I o tō mātāua. O te ngata o tau kule kule whaaleama e sura. Wo o lawa i tono o mālo, o whaina mālo, tau pani, wo o lawa i tono ai, me kālesi. Me au whaugaru. O whaugaru. O mea kotina, o o lawa i soi fua o kanaka. O mea rofa kāua. O oi mai o lea. O lea, kore lawa o kanaka fuawake. O lea i fua i fuawaka o lea. The words of encouragement. Worry about the place with the Lord instead of your enemies. Ora manatu le kokore na o I lo kulama malopa malekua na I lo fi. Paitalia la ko fe o ya la ko fo le on tau fa le. Ale tu si o le tala. Ora se au bela. O mai Yesu. Ia whapa ia ino o kātu ka mata mole kua. Ma ia pa ia lea kua au o tātu lea. E whai o ia ma māma. A vea o ia mo kātu nofana pa ia. The Lord will be our sacred place and our place of protection. He will keep us safe from our enemies. O lea ki o lo tātou maua papa ma lo tātou ono mau o i. Pei o lao whaisarau nā te pui mana. O la rea I tātou mai o tātou. O lo tātou tātou te whakua rea.
sumuni. E whai, o ia mo maa tau suai. Ma papa e tau kera te mai ai me mua o Israel. For those who trust him, the Lord would be as a simpler, but for those who don't, it will be a stone of stumbling and a rock of offense. O ai lea whasino i ei ngā langaise. O le maa e tau suai ai, ma le papa e tau kera kera. Who is the stone of stumbling and the rock of offense referred to in Isaiah's prophecy? It is very mindful. Lucy will more be the rotai will more for the people of the mouth. Although fact say na ia apostolo Petro Yesu o le maa e tante le tewai. O le wha marosi a apostolo o le Cristiano o le nei o ia o tō. O e whakokua o le nei maa. O e whakokua o le maa na la whakina e te whuma whaifale o a vea lea na tui manu o piko luka. O maa e tau suaia o le papa e tau te tema. Peter's words of encouragement to all the Christians in 1 Peter chapter 2, verse 7 to 8 states that Jesus is the chosen one and precious cornerstone that God has laid inside. But for those who reject him, it becomes a stone of stumbling and a rock of offense. Really not. We are like living stones and built into a spiritual house upon this cornerstone, Jesus Christ. Each one of us has a unique role in this spiritual building. That those are able now will from sheer fire, man, more Jesus. Tofu tātou te tasi mani tāwhai no e tiuke e whausi eki o lea whale whaena tā rua e ale whale whaena o tātou roka tā rua o tātou roka o mai wala mai se o telefo o i lātou e tau te tewa Malato paku, e ngā mau lato o mai leia e pēwha i ngā. Au mawhaka mai tau suai, ma kau te tewa ai le ngā. Ona o e fui tua, o e ususta i le. O e talia i ngā o ngā krisi, e ona tahu e pēwha. E ito suafa i asinona. E melika la uka. O te mata me tonu e a te tua o ia. Sa whaka utahi o whaari i a te ia e ngāma i. Ngā te lei loa e au ki se ua i loa aku e Kristo. Le. Na o e sa paia e siku i ona lima. Via le tua lei, te tui nāku nei la o i aru mai na muia e o lau la au. O tu e tama nei e pa u ai o koe tu ai tanaka e te o Israel. E kāresia. Le aimo le tua. Walawa a fōa leina o leila o ngā. Wala fōki ka o kukurema. A whau
le tau whamatau mai o tamata. A tau te maku na o ile. O wa tātou te rukore ia whakatua ma whakamore ile. Tātou ia ile siu o le mito sa. Ele foi tau whamatau mai o le tau whameana. O le whai tātou ma tamata e whumari. O wa foi tātou te tau kure leama i tātou uso a tamata. A ia whai o roko ma mānu e whapa. Ia ina amore. Wa le whiu mai. O le pepe o le Christmas. O le tātou o Yesu.